राधे राधे सबैजना सन्चै आएर हुनुहुन्छ होला। आज हजुरहरूलाई म श्रीमद् भागवतको प्रथम स्कन्धको 1 अध्याय सुनाउन गइरहेको छु। सुन्नु होला है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथम स्कन्ध अथ प्रथमोऽध्याय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्योरिद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखाद्रमितं द्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहुरसिका भुवि भावुका नैमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमासद तयेकदा तु मुनयः प्रातहुतहुताग्नय सकृतं सुतमासीनं प्रपक्षुरिदमादरात् ऋषय ऊचु त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यवेदितानि धर्मशास्त्राणि यान्युत यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूतपुरावरविदो विदु वेत्थं त्वं सौम्यतः तत्त्वस्तदनुग्रहात् ब्रूहिर्सिद्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमुप्यत तत्राञ्जसायुष्मान् भवता यद्दिनेशितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्न संशयितुमर्हसि प्रायेण पायुष सभ्य कलावस्मियुगे जना मन्दासु मन्दमतयो मन्दभाग्या ह्युपद्रुता भूरिणि भूरिकर्माणि श्रोतव्यानि विभागश अतः साधुत्रयसारं समुद्रित्य मनीषया ब्रूहिण श्रद्धानां येनात्मा सम्प्रसीदति सुतः चानासि भद्रं ते भगवान् सात्वतां पदि देवक्यां वसुदेवस्य जातु यस्य चिकीर्षया तन्न शुश्रूषमाणानां महस्यङ्गानुवर्णितुं यस्यावतारभूतानां सीमाय च भवाय च आपन्न संस्कृतिं घोरां यन्नां दिवशो गृणान् ततः सद्यो विमुचेद् यदि भेति स्वयं भयम् यत्पादसंश्रया श्रुता मुनय प्रशमायना सद्य पुनत्युपपृष्टा सद्युनया पुनुसेवया को वा भगवतस्य पूर्णश्लोकेण्ड्यकर्मण शुद्धिकामन शृणुयाद्यस्य कलिमलापहम् तस्य कर्माणि दाराणि परिगीतानि सुरभि ब्रूहिणश्रद्धानानां लीलया दत्त कला अथाख्याय हरे धीमन्मवतारकथा नवतारकथा सुवा लीला विदधस्वैरमीश्वरास्यात्ममायया वयं तु न पितृभ्याम उत्तमश्लोकविक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानं स्वादु स्वादु पदे पदे तीर्थवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान् गुणकपटमानस कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीनादिगशस्त्रेण कथाय संक्षणा हरे त्वं न संदर्शितो दाता दुस्तरं नेतिर्सदा कलिसत्वहरं पुंसाकणधारयिवाणवं ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणे स्वकाष्ठा मधुनोप्यते धर्मकं शरणं गतः। जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारशुराम संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने प्रथमोत्सवः हरि हरि हरे नमः। श्री